الباب الثالث دمبغال تتبانغال السبق نوا يوتا ان في ادونيرغول وادا كورس والرمي e fampagol waɗa entraînement enen julɓe ɓen. An ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala yusaba gan nabiyyu nelaɗo tigi waɗi kursu adodiral bil khayli pucci allati ɗin pucci ɗi andanɗa hoorema qad udumirat mi mana ɗi ñamminama ɗi faynama ko ɗum wiyete udumirat pucci udumirat mi mana ko ñammina ɗi fayna ha fay ɗin spécial fi ko haɓire jihade minal hifiyai ila e nde nokkure wiyetende hifiyai ɓe waɗidi ɓe oɗo course wa kana laati amadduha distance mum juutede mum nde saniyatul wada iwgol ka hafiyai ɗon yaha ha mbimana e dunkire wiyetende wada ande mbimana nelaɗo waɗi course ila hafiyai ko inde nokkure ha e saniyatu wadai ha ka dunkire wadai hafiyai ko nder madina saniyata waɗay kaka ɓaawa madina nelaɗo waɗi kursu hakkunde ɗo kamɓe e sahabaɓe ɗitiɓen wa sahabaga ɓe waɗi kadi kursu baynal khayli hakkunde pucci allah tiɗi lamtudu marɗi ñamminaka fayna spécial mina saniyati iwgol ka dunkire ɗananen ila masjidi bani zarika yaha ka julirde bani zurayka ɓe waɗi kadi kursu ɗon kadi wa kana laati ibn umar fiman sabaga biha ko jeeyaɗo e waɗunoɓe kursu o muttafan alay ko andi golle kursu hiɗen hani wadde entraînement dugudu adu waɗa kadu huy e mum ɗum fof no hani zadal boukhari ɓeydi qala sufyana inni minal ko ɓe waɗi kursu o wo minal hifyai ko ila hifyai ila thaniyatil wadai qala sufyana wo minal hifyai iwgol hifyai kanelaɗo waɗi kursu on ila thaniyatil wadai yaha ka dunkire wada'a 5 amyar wo ko maylu 5 wona seeɗa goy aw 6 ma desa wo maylu 6 wa min athaniya wo igol ka thaniya ka ɓe wi ɗon ilal masjidi bani zurayq yaha ka bani zurayq maylan wo ɗon ko mayl goto wano ƴetta makko radiallahu taala anna nabia sallah sallam sabaga o waɗi course baynal khayli hakkude pucci wa fadul al qurraha e ko wiyete comme fadul al qurraha fil ghaya wa fadul al qurraha ɗo kadi ko inde nokkure fil ghayati wo ko ɗon ɓuuri woɗɗude ɓe waɗi course pucci ɓe mana ka wiyete ɗon fadul al qurraha ɗon noon fil ghayati ko nokkure ɓurde woɗɗude di o distance mo wolɗen ɗanane rawa ahmad abu dada saha ibn hibban wa nabi hurairata radiallahu taala anhu qala rasulullah sallam nelaɗo maki la sabaga course waɗetake few illa fi khuffin sonara ko mbabbi waɗɗa aw naslin mahara ko waɗugol course fampagol daga aw hafirin mahara ko pucci waɗɗa bi mana waɗetake course sonara ko goɗɗum waɗɗa ko waɗɗagol goɗɗum waɗa course ko ɗon ɓuuri labede rawa ahmad wa salasatu wa saha wano ƴettama makko ani nabi ko ƴetta nabaji allah sallallahu alaihi wasallam qala iman adkhala farsan kala naɗo ɗo puccu mum ngum bayna farsain hakkude puccu yimɓe ɗiɗo wa huwa kono hara ko waɗiri ɗum la yaman o hoolaki an yusbaga nde o adete manayi mo tañƴini o adoto naafi o sikkitaki adegol makko waɗi o waɗi ɗum haray ɗum ɗon fala ba asabihi ella la e ko waɗi ɗon ko fa in amina so hoolike noon o adete mo hooli ɓe adotomo ko ɗum o naadiri o ɓisiri puccu makko ngu hakkude pucci ɗiya ɗiɗi fiyo ɗin ɗon dogin puccu makko ngu si o warri ɗum ɗon ha o ronki adede ma o adike fa huwa qimarum haray ɗon ko tombola o waɗi haray ɗum ɗon wattake no harmi jam fa alaka dina ko ya jogo puccu mangum feere mi jogo puccu angum feere waɗen course adiɗo e yo emen kono ya ƴettu puccu mangum ɓisa hakkude amen fiyo pucci amen ɗin dogin puccu mangu nelaɗo maki ɗum ɗon ko carte ɗum ɗon ko tombola rawa ahmadu abu dada wa isnaduhu da'ifun wa an uqba ibn amir radiyallahu ta'ala anhu qala wi sami'tu minani rasulullahi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maka wa huwa hay kamɓe ala al minbari ɓe ka hori minbar ɓe khutbade yaqulɓe maki onon ɓe julɓe hakkude mon e ɓe heferaɓe wa iddu lahum heɓilaneɓe mastata'tum kala no wawirɗo min quwwatin immorde e doole wa min ribatil khayli immorde pucci humaɗi haka aya o hatti ɗon ɓe maki ala faame innal quwwata doole ɗen noon arramu yuka ka fampagoloni wawugol daga wawugol misil wawugol mig nelaɗo maki ko ɗon doole ɗe woni ala faame innal quwwata doole ɗen arramu yuka ka fampagol woni ala faame innal quwwata doole ɗen arramu yuka ka fampagol woni laabi tati nelaɗo no précisude rawa muslim ko yaali ko ɗum amérique faami ɓe gollitiri hadise on ko alda e gomɗingol mo ɓe gomɗina hadise on ɓe jaɓama kono ɓe gollitiri ndaare misilji e kanuji koɓe mari ndaare alyahuda misilji koni moƴƴinde
wonen wawɓe fampagol hari on say ko daga joni wona daga joni ko misil moƴƴinten a wonay ɗo fampoɗa sunnira bombure Afrique de l'Ouest to central to ha Europe hara hiɗa jooɗi ɗo elaɗo make ko ɗon dole ɗe woni yo Allah hokku en ɗen dole ɗon kadi o wattana en hoore dole ɗe marɗen ɗen bi rahmatika ya hayyu ya qayyum haray ko ɗo deftere kitabul jihadi yewtude nden fi jihadi lanni deftere 11 ɓernde haray ko 11 ɓernde nden hikkoto yewtayde en fi